sheshe ngazama kanjani lapho. Hhayi namhla la kule ndlu lena sizohlangana nje kunobafu lana yabo, ukuthi nje sihlangane yabo. Hhayi-ke mina bese ngifikile laphayana, ubona-ke ungilindile egeyitini. Hhayi ibe ngimsondele laphaya soxoxa, ibe ngithathe ngingenise imoto-ke yabo, sokhulumela phakathi. Awu sibe sesingena-ke laphaya, sesifikile kule ndlu esisekuyo, sokhulumela khona bo, sokwazi ukubuyela emuva. Hhayi-ke laphaya bese sixoxa-ke, xoxa indaba yebhizinisi yabo, ukuthi kuzoyenzakalani kwalawa amanye amateksi ashodayo, uyabo. Hhayi-ke lapho bese sixoxa silindile, bese basinika iphepha ukuthi kwenzakalani yabo, nokuthi nale moto uzokwazi ukungena naso uzolayisha yabo. Hhayi-ke sithe saxoxa laphayana, sibe sizokwazi-ke ukuhamba sendlini. Mafethu le video le akhohlwa uku-subscribe and-like yabo. Hhayi-ke laphaya sesimile silinde ukuthi bafonele umphathi yabo, umphathi ukuthi azoletha iletha yabo. Sesilinde yena ukuthi afone bese sizokwazi ukuhamba kuthina. Hhayi-ke after sibe sesiphumile laphaya yabo, phakathi ethingini sesizohamba manje, bese ngiphakathi phela emotweni sengikhiphe imoto sihambeni sigaraji, sikwazi ukusevisa le moto bese siya endlini. Utakwenda ukayiyela lo mshadane niyofanele yodasula ushona uyadela umntozana nomntozana uyadela uyabuza ushona uyadela umntozana nomntozana uyadela uyabuza uyadela umntozana
sengihlekisa kulamngano kulangeka wekwengele sengihlekisa kulamngano kulangeka uyaxwayisa umexolisa lapha emnqamlezweni siyofela khona siyofela khona emazweni siyofela khona siyofela khona emazweni siyofela khona siyofela khona lapha emnqamlezweni siyofela khona siyofela khona emazweni siyofela khona siyofela khona khulumikazi lomoya khulumikazi lengane khulumikazi lomoya ayesithi masifika lapha kaPatraw ngona-ke ngithi ayagibeza imoto lapha phezulu sokwazi uku-check ukuthi isevisi yakhona ihamba kanjani yabo. Nako-ke lapha usayigibeza lapha phezulu emazweni siyofela khona siyofela khona Mandaba ngizofuna inxiwa la ngoba bayangizonda lenga ngithi bathanda igcokana ngihlala kwabiyela ngizofuna inxiwa ndona ngoba bayangizonda Patraw uthi amaqeda uyisheka lapha ngathi athi imkhokhela sokwazi ukuthi sihambe thina sobona phambili ukuthi sokwazi kuyendlini yabo. Ayike lapha bese ngikhipha imoto nami manje sengikhipha lapho kule garage kaPatraw yabo. Aya sambini ngiyabafana sendlini elinono yangxosha indoda yami umendo wodume ayila kibi sisimile just khona bafinte bafuna ukuyicheka sathi asambe soyibona le phambili yabo bese kahamba ke laphayana ngibe ngisengimlandela ke mina yabo nje imgaqele nje nami lo size 14 wami nje ngithi ashayela lo yabhayisa la mina engaka awulutho unothu tempana yeah uthandwa mina engaka awulutho sesifikile le garage ngapha ngakithi yabo athi ayivumthela kwepetrol lapha ngathi ayakatheli yabo. La bese sengiphuma emotweni uthola lapho phakathi eshop khona into sithengayo yabo. Ngathi ayinamathi ngijona sothenga kanye kade baya abangithi angihlangana nabasiphoyiseni amadoda ayithenga yabo. Hayi nangifika vele besika lapha ethilini sekayobhadala bese sicedile ukubhadala sesiphuma sihamba limitation yawathi sizwe hayi uvele wathi ngithingile njalo ngivuza umshaya lapha ekhithini ngitsayizo sambele ukuthi hayi ngeke hayi vele ngingene lapha ngimuva vele labo ngiyabona-ke lapha ngiyangena ngithi hayi angifike lapha ekhithini emotweni yavele ngoba mina bengingenanga lapha phakathi yabo. Hayi yaya-ke laphaya ibe sesiphikisana-ke la ngithi anginike into zami vele sikwazi ukuthi masifika endlini ngesandla kosilwa nokulunga la bese ngishiya la endleleni ngibe sengiphuma-ke mina imoto ihamba ngathi hayi ngingena kweyami vele hayi mayesesendlini kancane ukhuza umfokazi kalala phansi ondini nomashikishika wadlala kancane umathi amnandi eshonge phansi emnquthu wadlala kakhulu usililo banondwana umfokazi sithole phansi olundu nomashikishika esithupana umfokazi sithole phansi esahlumi udokuzile umfoka Buthelezi ufezela umfoka Nyeza phansi eshonge
Ngithi gijimani bafana benkani mshoko vula mgomo pholo umfundisi mashonisa khethi soficofi imfokansele phansi kwanongoma ngifike ngibatshele bafana ukuthi sidlikotini kulonyaka nezinga la voicemail linyuke kakhulu asiphendule umuntu kuvaliwe manje mina ngumdlaliso intambo ezishumi nambili phansi eMosmabhide People's Park waqhuma inhlokomo kwadlala amathawula emoyeni lazondi iqeqebana leva ngumjavuziso impamona emahlanga ngizothola amathanga abwele phesha komfula ensimini kanomkhubulwane ngicoba ngiyacamalaza ngiphambanisa imlenze ngishiya amagula ngikhonde kamsila asho ngazinyaliya kwekanda bona ngisho ngathi iyankwelela yakho ithome nijafese indaba zasemtuba konke ngayixosha lathokoza ibandla labalandeli bami yakho indaba eliphila kulezo ndaba zasenkandla zathokoza inkumbi zabalandeli bami yaphinda nakhona igqoma lamashandi kulezo ndaba zasondini nomahlikihlikanya abajabula abalandeli bami ikhonyo kokugcina ngumshophe enkalo wabalengane eJohannesburg kwandonga ziyaduma bavele bahlehla bacosha amantsheke manje vele igwala amasehlulekile licosha manje wagiya waqephuza umadala phansi ekhonfilo wagiya waqephuza umgcala umfoka mkhulu wagiya waqephuza udubula umfoka ntombela zagiya zaqephuza zonke inkumbi zabalandeli baba ngithi phela siyayiqopha lezo ufakazi balokho nabo ashila tamela Yemahlatanyama konya minala Ndikavumile ukukonya minala Yemahlatanyama konya minala Ndikavumile ukukonya minala Yemahlatanyama konya minala Ayibike sesifikile la endlini ke yabo sithi ayipaka ke le moto zethu ke awu yibe mina yibe ngibhizi lapha ngicheck ukuthi nginamalini ebank yabo kuze sizokwazi ukuthi ngigross sa-check-a lapha ngilinde nathi aqeda ukupaka sizokwazi ukungena endlini yabo ayibike lapho sesishaya lama-drinks wethu lapho sizothenga igaraji ke nalama-chips Kusuke wenze njani mangishela